Kardam. Ini card news ciu cipura jai megalong cupa pon laki. Non ke bangin Januari ciklo tarik narkep. Arni town committee election along kacepati dunjia bangpu laki alang lihan lo. Kardom kadu kabe karbiarat doan panstami nilihin pen ningkan kimia kardom nang pajirik lo kardom. Alang li laki dokmuka town committee ward number 6 pen BJP asom ki turunjia bangpu iklo. Tisa sang ho. Pini aison alamate isia question ali panar jungtung. Nang li komantu aning kan pensi Ratcharia song long mate political party long ken kam chijau donigla. Political party asong along ken kam ke chejordun aning kan bubang ke ahok pet ke May 2015 aning kan adet bang ini ngawetelo sitame nili bihegang ko pen pustame political laso party long influence o aprang pen pustame jen schooling hut pen puno hulo sor pen ta political party kosona system ma lahai bang interest onili influence dun o sor pen ta latai silo la pendera bang ke nili jita college nili nogon la ADP college long Charlie Bom hut pen si nili bang ke hudak la student politics bang ke na pa thupang chenglo hula dak men si koson si politics ma hula dak pen bang nili nang Charlie long lo la nogong KSA long sinili hudak dobom general secretary ja chokang lo hula dak pen la koson si student phan karbiarat doan phan ke pangrum nei ma hudak karbi student doan phan enter la nogong lo la pendera bang ke hudak ni graduate pen bang ke karbiang long chewang lo la karbiang long a KSA long bang sinili cherab dun lo la regional affection long dabang cherab dun lo la pente hulo sur pen bang ke nili waling taho la pente la ahok mane posteringa kamai si claim dun bom hulo sur bang la sur pen bang sinili bang politics pohorung bang ke la pusi Charlie dun bom lo jo jen amat la so influence do kok lo la det pen bang ke moment than lo May 2015 na bang ke nili BJP asong long chepa ong dun dal lo Tenang li don la town committee long hello lang don la king kam chidor don cheng mande political staff ke deng don cheng ang song ke dami phan ke laik lobo kalang lo isi mathalo jen anutin ta methang a career do anutin si akaprek a destination do nili person lo jen nili career bang ke ni politically si chebonaji la so bang si kemat hapondo la si non ke chengsi bang ke nili kengkam ke jodun cheng la ke town committee dokongka town committee la so election along lo aku kopai ta ke mi jen nili phan BJP asong made high command tumbang youth puhoi pen silih man ticket nang pipon lo nili phan bang la si choro lo tenang li non town committee angkang long ke do don ke kwan koso ward long ne la pen nang li koso award pen si non nang li tum nang li kiturun je phane mathala nili tum dok moka long bang ke ward trok ang bong pen ward clear bang ke Mahamaya 15 nong Mahamaya constituency si ke parlo la pente ward hinia bang ke la bang ke 14 nong Korkanthi constituency si ke parlo lalo la soang bong pen ward number 1 langdam pulutang te karbia khai sikyong bangaso bang asap kijum hekason theglong lo lamasi BJP asong pen pustami ola women empowerment di women akota do laso akota hoi pen si mohila phansi pipon lo la bangke ake haipi ini tum kaching honai Rebecca ing tipi hansi pipon lo la pen aduntu ward number 2 bangke hodake maximum adevasi la pen bongli sidolo hodak bang karbia population bang asap mane 5% son sido masi bongli phansi hodak ticket pipon lo lapen ward number 3 bangke ki ongdung bangke karbia population lo hodak bang prolat timung ake hai prolat timung asi pipon lo lapen ward number 4 bang da sonthot lo 60% bangke karbi population sidolo lamasi hodak bang ake hai birenteron masi pipon lo ward number 5 bang da son lo 50% karbi lo adares akaprek khai tumbang hudak chethak lo masi karbi hasi pipon lo sonthak thaksi nili ward trok along nili ke thordon bangke ward number 6 pen ladak bangke 100% si karbi population lo tenang li la non nang li ward long pe nang li total voters count back do exi
nililong bangke 1060 do one nangli 1060 ang bang nangli haiji pusi nangning je thema kon bak nangli la 1060 ang kon bak lo ingji nangli kelong ji ke haji bang la tatak mane confirm lo nilong bangke ke damtang nomination ke file hot pustami ward number 6 arat doan bangke nak cheto dun lablo aku isi ke haji pang thek bangke lalo den non campaign bom ahut pustami akaprek asong penci usi Kongres punoi SDC punoi ma ke damtang independent potum noi nilong sinak chepo ogdum bom lo athema isi town committee pulotang te labangke area bihek dak bangke asap son area sido lalu pulote mainly la voters atumbang isi kelang bangke lason lo jen particular a candidate aot adur pen chenglok lahai talangji la pente particular a candidate koson ma ke claim ke dam unjimon ema rad akam nang claim pi thekji ma thek thema la so bangta nang langji la si nili bangke bihek pen pustame rong rup ta juo la pen social akam hai pu radamu akam claim dun ohul sor penta la eme thangarong bustami risoi janga kam puta dodo la sonong bustami nili bangke cepatir pi dun oh husot menta kam claim pon no la pen nili tumaria long bustami isi Rasinjar Sports Club do hula so sports club long ta nili bangke active dun oh kam claim dun as ini ke mane la son lojen social worker husot penta mi la hai bang interest oh lamasi non bangke ne fan ke anutin la nil tum ward number 6 mate area bangke buragoha area pulo hula so area rado an bangke nili phan bangke non sama bangke ward number 6 pen bangke inut mesena candidate si chetoy dun long lu bang aning ke che themat nang thur dun paklo nangli hin venon kamatha junga mo nangli bangke non ward number 6 pen nangli sa highway po pusinal ning matha lo la bangke confirm lo 100% lo la bangke nili ke haipon vek po ako acha tiso sango nangli hin penisia thela ma jung tung nangli Berat Carrier Party long join lo 2015 naning kan April pen nangli political party long ke join ke nangli mithang jong ale phansi ke join ma mate nangli rat phan kelang phan jing si nangli ke join nun ikla nangli la kat news channel kelang rat phan phan ding ji ma la bangke nili rat Carrier song long ke bangke nili rada phan claim ji pupensi ke bang non mat bangke athe penang an thek dun long lo aprang pen stame nili tum hem pen si nili ke thek long lo husut nili po tum ma nili punu tum pustame la SDC song long chepaduk piglo kam ke claim pi la grassroot lo hai la dabang kam claim chepaduk o la sihu dak pen nang than bom mitik nili ma ke sar ba jen khe ching honang ji eme thanga khe silang ho bang kalilang eme thanga khe ching hon pa prang nang halang eme thanga khe pa prang du nang ji la so lok sinili tomhan ke ne de delo ne bong ni mumar tomhan ta la son si ke than nili tomang ke hem haita la son si nili tomhan nang ke than la si non ne rat Carrier song long ke wang bang ke lalo jen penang an il gumara akis sungdo hula dagbang nili pajok ponji pubang si mathalo non langdam nang ateni lige town committee ta dokmuka ben si ki thordun ward number 6 la si ward number 6 det pukalilo jen non main a problem non dokmuka long ko pipilo kenang sot di la lopulotang te karbi atum asar pimartum la han ke chujordun la aliaro bonren po dak kechelang mia vidalo lapen latum han koson lo ke claim pinang po pulotang te lathan isi non mat bangke isi infrastructure nang po isi la han ki jora hem nang po karbi sarbi martum han stame lapen te isi dokmuka arara phan ke claim pikang tung bangke lalo methang town committee asai hemata bilang dokmuka town ke la multi utility la so building long si dodon bom hudak si office of works kamuka claim bom la si non nili ar jabdun pen manili tum ingi det pen aphi pulotang te separate la town committee office po hai stami la hai ta claim pon po la pen main dokmuka long isi ke the na ya shulo la bangke jen mane parking athai vedalo da ni tum lo parking athai la pen la so parking athai kosong si ke padonai ma la bangke ni tum claim pon pit po along leta lang bom lo la dukan muka phana sap pache terek nang kokpo la ta nili tum mat hapon lo la pen isi bangke langna ma dokmuka long anutin tu le bang ta thek long po
then bus parking ave Kalang. non la east west ke chileng la so gari tum long la journey wo tum ta chini pola bangke jen parking athai be nili tum dokum ka long bus parking ave la si la nili tum kangi go aphilo plotangte town committee kang ni aphilo nang li hide apilo but hide apilo ba nang li lo ya kang chok che ing sang ho mane nili ni hai chat pu bang ta chok che hai jen dak nili tum nang li tum government form long lo te nang li tum ing ni long lo te nang li tum ha sai teng pon po la te nang li ki dam tang aning kan nang li 2015 mun de pinian ke 2018 19 nang lut alo te la song bong nang li mane rat aphan pine kiso kyun e ma pine dorde phope pine kirapa jirpon doik luma nili mahamaya angkang pi puphan pudam de sta nili ria nili ward ange phu long bangke ke damtang aningkan long pustame rong la bia hut punoi la chujun punoi la hai bangki nili isi aki ong pupe kala nilita ke do bang kali lama se asap sawe ta pukera pa jirdun pune hane peng bagason ma alu ilin linia son tameson kera pa jirdun bo la tai silo ma komane so that pustame dag bang poisa le rabdun o thek thek pustame la doktor phan kiching kipidun ma pine ghari ke hang pi la hai ho bang ke puchera mul ajo phir lo ki thordun la hai ka sai bang nili claim dun bom so pentame acha disel sang ho nang li non la chan committee election long chapate du nyong se hai ik det blote nang li pine ar pu ki the mane chairman ang hoya son ke hang ji panang li ning ma thaik ma labang ke anutin ta prime minister ke chui kya ning ha kala anutin ta selam langdam lo nang jen pangbar dame Aishwarya Roy pen Salman Khan ko ane Salman Khan aning doglota longdun de kala ha sang la bangke kelong bangke Abhishek Bachchan chingbar be pilo mati la tumangke di la son thak thak si jen anutin ta aning doglo non la so chairman afan bangke te nang li la sor pu ke hang ji panang li nang li non pen mane ang song an kapale mane alam kapale do igluma an pen nili paleli la non mat bangke nili tum dok muka long pustame anutin ki thura tum ma nili tum la BJP a party pen pudon stame anutin ta mane methang la ke hangji phan ke chisik bangke ni thekdun long lo stame nili bangke non anta pin purdun de pin la sta isini ke chuning ri bangke la lo jen non ili tum high command party high command pen chenglok la pen te hodak nili tum 14 nong korkanthi MEC mate EM Raju Tiswa ke hai lapen 15 nong Mahamaya constituency IMC mate EM akhai Lunsing Teron alang litum ajat alang litum ni pense ayat decision tami en po komansi pinangji ma la sor pula bangke alang tum si chini lo athe alang litum phani si kichuning riji bangke la lo nilihin pen pini BJP Karbi Anglong District Committee a President Pen Chenglok akai Tuliram Ronghang CM of Karbi Anglong lapen la nitum hamaya lapen korkanthi IM tum phan stame jen non eprang ke bang jialong bangke dokungka town committee a chairman a bangke mesen a phansi ingwai ponpo pu bangsi nilining thepon lo athe nona poro bangke jen hu munitum sining le lap apor hu pini dak dokok ta kona ne foreign country pen stami dak berklek pola pu mehang chelang prong po chingki boy la sona pirthi pinaklo athe modi bang ta digital india pulo mate dija hula digital india pu modi juntu ahu jongsi ili tuma chairman a bang signature kuri thek thi pulote la bang chok dun de dat po hula cheton dun de dat pola bang ke acha nang li ente nang li phan yong si high command mate higher authority banks nang li phan chairman na ang hoy nang pe ko nang li ku pipia sai si gideng pon cheng pola pen ku pipi sila dok ko chaun nang kang along pa cheng thur pha nang li ken pon ji arna makang hon pen mate Karbi Anglong a CM akai turam ronghang akang hon pen mate ni hudak dokmkang kang korkanthi la pen Mahamaya MSC mate EM la to akang hon pen jongsi nang pek pon kok pulotang te ke claim nai ason ke dopik lo aholo
eningar lo ke dolap lo ke chisik mega bangke sta nang ki pi bang ta ke nang sot la nang pi pe pulo dang te la bangke hula sar therong pi lun son e phar lo cho jora kam pu ya na ko ening ka bangke renget pu mati ya ening renget po la lo ni li pui bang e la lo ha amon nang li puta hok sita me ni li ki pui bang e nang li pen karjung tung mang nang li phan sinal puang pe kok nang li ko pia sai si klem pon cheng po la bang sin bane la rat phan than ik thap yat ma se ni la bangke la lo au lo den dok muka long ke dam tang ne sorsar pukali ke dam tang a chairman cholo SDC hutta nang cholo congress hutta nang cholo penan ningkan krip holo congress hutta me la so aprang la SDC umta ningkan krip foundation cholong lo la si apu chairman nang chelar bom wang bom ma asong tin tanang dolo sta dok muka ton lang dam lab lo den a system long ave ajar hormuta pini ahem la town committee pen hem ki kim pon punoi la bojara hema mukhai di a system long ave jo mane future planning ave thangta pini la so hem kim lo mo next tum jong si ko pini claim na impote theng phunan wela so hem bangke athe no por bangke future planning la so bangta kenang son mati dia dak foundation bang jong si pini 3 stories a foundation claim lo pini nidena ho jong si dak la ane chepta tangkang po ko mane next ka chairman chopo angsong pardon dunlong fit po la bangke la tha haya planning ta duponang ji la pente la so planning along jen ka dokmuka bangke flat okoro hudak bang la langke the bang hedi do la sabak ta lang nang lum sai tik la loplo tang la so system ke control ji pulutang te drainage system bang mi unang ji la so drainage system bang ta a system ben si claim ponang po such that la so drain bang hu klodun ve jo lang lo lang roi long bang ha la son bang si claim ponang ji nang le bang la ya sai ki deng phan si nang non pen nang le ning chamat tha pon ek le nang li non ki thurun ki nang li ward number 6 pen ward number 6 along pen nang li non ki dam ta nang kan kidam ta ning kan pulo kidam tang an pini ward number 6 arat tom phanang li mane kirap pini du igloma ang ton dok muka phane ala puam de he samen li non la ward number 6 along nang li non ka ki thur don la so area long pe pini nang li kirap tang du igloma ang tum pha lalo popen ruthule thora son lo hai jen ke dam tang ar ni an pustame nili rat tumpen si hodai mata risoi jang tumpen sinili bangke pu kedam ke claim kedam along ta cherap dun bom lapen kedam tang la chiklo jon thom ne jon plini la so prang lam lo la rara tumphan nili tumai ria long bangke jen angton dok mahamayang kanglong ma korkan thiang kanglong stame jen la sanitation pu hai ke cepat tu hem su pu likar bitung ke la so along bang pustami nili tum area rong kresi do de nili tum burang hai ria de rong kresi long ta amen klang don de online along la sine bang pulo ko sona online si amen klang te det mala ho polam la masini li PHE office damlo hulas dak dam pen arju damlo ahok hak pen tami aveded lo hoda amasi nili pulo ko sona bidi lo ke claim nang pointe athe nili rong arat ta lahai ta athe non juntu modi ba asia mission lo swachh bharat abhijan di swachh bharat abhijan pua ahina mission no bangke within 2021 la bangke ang ton india kang anta la litrin bang dolap nangji palam lumati ja la sidda galo bangke nili tumaria rongkri si bangke litrin ihum dawe dalo lama sini li hudak PHE office chingki che than namlo amat alang tumbang ko asia system nang claim pimasi ola voter id bang nili nang xerox noi pulo adon tin pen nili xerox pon lo so xerox pon pen mat alang ditum konana tong pitong ke claim ne chinin de lo sta ek hopta phi bangke la swamen bang nang le rok lo ni la so masi nili ang don tin na phan nili litrini human ke cheng si pilong lo la bangke BJP ki dun pen BJP ki den nang le rat phan ke krap cheng lo amul choro lo nang le la pusan rat asai ki klem pon thega pot te nang li non la town committee ta dokmuga town committee long e kadu ka pen ward truck do ward truck ang bong pen ke mane ward truck along benda BJP hai labi besana ning thema mate kopi sinang le da ka ma thadon bon non mat ke thek long ate
pulo tangte athenon nini ni thom dolang mati ni thom ni dolang moni tum aning bangke puthak the mati anutin aning sikaprek aning arni wang sik chelar son sido ili tum bangke athe ili ake sarta pulo ka arleng tum ke arleng deng poson thak thak si la jo thom ni thomang bang mo chelar phirna la ma chini don de stan nona mat langdam edlo jen sojong ni litum 15 nong mahamaya consensia im stame award 10 ta alang lesi chepadu khrublok ke campaign award isipen trok an stame arong 3 kilut pilo la swateng pulotang te munit rat na ka chetu dun ke theklong ateng pulote ni litum long trok ta hailabji acha tisa sang ho ne sonlam nang le me jung tung do nang le am pe nang le je thang la ward number 6 long e BJP a government BJP pen BJP asong bazan highway ji ko amana li nang je than ekla chala the word truck long nang li la word number truck long mane angsong la council punon ma angsong BJP kachari tum punon nang li phan mane campaign punon pinik nang achrap dun du ek madak pen non mambang ke to wet stami wang nilitum asar akai lonsing tiron stami nililong stami wang lo ajo nang campaign pidun lo nili farman alang lista insam duk ane kang sam chechak pen se alang ajo baji kep ni la sona por alang li la ni ward long wang si rada phan nili farman vote nang hang pilu la si alang li phan stami choro lo nili suri alang li phan tami choro paji reglo nili tuma khai sar lonsing tiron phan stami la pen huda ka rat pusta penang an kecetong dun pen aningarong lo jen nili ward number 6 longta karbia rad longta lunsing tirona bang non em ake haita ward number 6 along rada thengnu bang pen vote nili farman nang ke hangpi bang ke rat tum anta aninga rong pigan lo nili hin pen kadu kawe karbiang long rad doan karbia rada phan rong ker karkli mate than karkli laso hirjume paje reglo kardom lapen non eprang ke wangji aningkan rengdok rengni choklem chodam me je afan arna malong hirjume na hang piglo kardom nali phan chlo tisa sang ho nangli sonsuria sai chibide kang kok pen pini card news channel asai he mate chipura jai megalong aporang chipidon apa la sinon ke wangji election tarik na cap january chiklo chankum je election along nangli ward number 6 penali ke haidun je pha nili tum card news abichung penta suri ahir jume na pajero niklo pini chipura jai meke apansi ington koklo kardom